Good afternoon. Auri manuia lenga le leo le tua le vanga o le aso fo ina ua joe se fulu ma le 2 minuti o le talo le July tolu. Ia ona I fesu ia inga lava fo I o le tautu u whaatasinga o le taimi le lei o se taimi avanoa. Ia o le tatu pokalame o le sports tala noa ona o tūlanga. Ia o fesu ia inga fo I wai nei ia ma le tau whaapalini no le taimi. Ia o le ala fo I le utou sisila mai iu whata I taia tu fo I se swinga lea I le awaudi. Ia o le taimi o le tatu sports tala noa ma ui fo le manatu. Ia a solonga le lei. O le atato alua ia le swinga lea. Ia I le afala o le lua. Tauna afala lua ia ho ia so tofi te tasi. Ia I le tatu sports tala noa. Ma lo le folau, ma lo le whaatoa toa. Ia teifu ona tausi le sira mai. Ia o le ua mase e lua tu. Ia ma le fionga ia au mua. To vaenga. Ia ua fiu whakarikali le ala le ua kuainga amakana mako porkalame. Ua ma fiu whakarikali le si urupo. O te loa ua whale manui a le tau mwhainga le pai urupo. Ia makifa kwa ia maranga urupo. A le whatari atu mo le tatou porkalame. Ia ai I le anganga ma walunga ma le anganga fia ma te whataro whatua. Ia maru safo I mawhainga. Ia I le amatanga o le tatou sports tala noa. Ia I le livanga fo o le afiavi. Ia maro se fo manuiri le ufionga mua. Ia se fo manuia ilo to whaile vai malai siata. Ne fo ua pai lango ma fo la fo fa le nei tu la le aso. Ia wa fo fa fo ta poi fo se tatou tunu. Ia e fa fe loi fa ta lo fo tu nei tu la le aso. Ia wa fo tatou tatou pokala masani o le sports tala noa. Malo faftai. Malo le. Sika maiki mua le ango uko ia ngei. Tu lor fa fonga le tunu wa esele sa vili markimu. Ale ua matua tafe ai malo wisu wa tu fa fonga le tunu. Ua maua ia ufuru. Wa vave ke le ngei meka ufuru so. Por me eri ra usunga le tau mai o le fo me le ya uso. Ia va tu mele mo felo so. Ia ngaru lo malanga ngei ai papa ete ale wa sa wa Lei o le te fa fonga mai. O le te fa fonga mai ngo fa ko ka mai ki munge ya. O fa ki munge ya a melenga ya loi ke sa wa ma. Fa fena si le fia. E te ri ka kiri yo o te ri vai fa tasi fo ya o tai ti manime. O le ma wa e kiri yo o le mesa ka unga fa ka unga. A wa ro ko ngaka I papa ete. Ya fangaka le nga ke karangwanga ia matina ia tu te samvalita o ko me ia le tu te ni fai tu te samvali ma fai talo tanga samvali ma fua nga wala wa tu e tai ya asia tamai ti male si foi le la fato ai o me le ko ka le ro la ina malangal mena a felicia u le tio a felicia uso Lei no foaie no foa fo ile afionga I rona a lai fo ilon to do masiana fa. Ia ine nei fo ia vai ngole afia fia wa mai la ia tulanga fo I au nina ma ekalesia o sa tatou koleni le fainga o tatou barbecue na stona vai la ia mana ia te lo ta wa ia fair barbecue la stona mana il to telo le tunu mana ia tum salo se avno le fole ia ilungo tatu sports tala no faftai wa o mai ona faftai ilungo tatu ia ia ai le ngai e te tawa na tatu faftai fo ilungo tatu por kalamel sports tala no awo va ai ku le so o mi wa si sir mai ia ina inisio ta pinto si sir mai ia langa e ser tatu ia e ser matu sports tala no ai la ka mo va ko fusia e mankuare ka ko fe fa filo ila tunu ma ko tsele ma ko kingi di mo tanga tonu alia le na to fe wo isi ma mo ya kale kakare le aka mai ruma ia nei ma mo fa malulu a fa ina to tofo na vatu ya o ele to inga ma mo ele na to ele to muli ya wo fe o le rupo o la le ruma ka ko ngale le aka mai o le ma mi ki afu le sportano kaka ko nganga le ksa mo kakale ai ngo ai ku inga ua ma wala va no ai tau te afio tu ai tau te afio fe lo ira tunu se fusinga o isi ka making fuinga de pe fusi mau
pei fatu atoe va ai se langona lo va la lata fo ile i la ufionga em venga ka usa ngo ia i dese isu me misaka ia ai tanana fusi o veku o e ua ia ka fara ma sound fa e se filo ile ele filo i vile nga ongi fans em venga sa ngo vangale se a mainga fa mangianga se mainga ta ia fa se ia o sa ili mai ata wala ku ngaru pole a sa ili mai ata o ke manga fuile le faisa usa ngo lo ke visiri atu ile fa pe a me o ka me finga so nga kala i ngo po kala fai mai sa no nga o le ale la ngona wo puka ko va ai ri o ngai ka miki o ale va ko a mai ata yo to mai tire de ya nga ka matu ya me sa ke mga kaofia kala nga o ke mga ofu i ke o share ni si ma se au al faria me misa ya me se share amai no ma fa ma ya o foi eu ave se kangi cha ku de la foi o mai fa mo mo o i foi la one foi ave la kangi o le e yata ai ole e pia nga tonua manu ole fa fesili ai pora foi so longo na ile va nga ia u le afa pe ole fito ato mo le no ala ave samo sa mo kangi afa pe ole fito a te filo ia ile na inisi foi yo fa na ia ile afa nga I can understand foi wa umi ia te mi tu ta alo ma i Europa ma so se tafori la lolangi ia wa fa ngofia yana mongi topoti malo siata ko fesili le tunu po fe ko so papki ma mo esele e misi le weekend ngai e misi le long weekend ai e fa aussi fa bige via ka usa mi se fa aussi la on le fa aussi io e on fa aussi se matwa au kirkiti fa ngor va so le o le tato papaki e fa ko on va so tua molian faftai le langolango le tunu me se foi le tau pati atu ma le nau atu foi e langolango le fa mo tato TV ma tua le ngang faftai sports tal ma le tele le ya ai faftai tele la foi le langolango sua ma le kala awatu ya wala vale tato no tele foi si le na malanga mai i West Auckland yo totele even ila to nisi fo mai America le sai ni esa tato felo tiro lo poto nei se o tu lo so nga peso pa o matangi ma a hena brown ma so na fa tua ia po o to fo yatu ia mai uta ia le fo le faftai fo nisi fo so sa pa pena na matuta alu sa mo fo le no e o to ia le sunga ya lino fo ai vene po so fa pe ia manisi fo ia ila to na ia le masa sang fi tu lango fo fa mo to le nga faftai ya to le auso ma lo fa tai au ta yai ile amatanga ile umina tasha to itula tasha itula to sports talanoa o le lango le ko ki kalonga o ta longa fo ile anga nu ala tu nu pe yo ile ta to uso motututu ila so le o kire i maua a tonga maka live ia e ona le pisi atu o ila tau fo ilele i ol matu falle e fa tau ia tulanga merchandise pisi ni si valtina mal fana wale umai la le ku mata ni mamisa o ia isina tama ia ta fa muria i fo ilele le to o le tuunga fa mo misa fa nga ka ku fo o le mai tau atu no fa pe o mo sia makova arpa pa po ori na ole sauli si urpo venga ngalinga le morva no ko male mole si urpo ole pi wa fa monia wa tulanga mo aito yo ole aito me pango ole ala lo congratulations yo ma ngaya kire kunga ma no tolu le sa mai apolimo o yo se va ka ko ole apoli ole monel tautala yo la fa pe o monel tausala ole monel tausala la ka man ko ka ko o monel tautala ya ole va ala le ko kuilo le monel tausala mana tu ole va ale monel kausala o kamale nga ave har city
sa kelenga vevea ia le va alea ia ale la ua toe sau i luma le aiko o tama matua ai masela ia man ko kama kuai kama ia e o foi la pa po la tou ia io ia o le se va inga nana ia ia fa malo fa tai ia o te lola o te lo ya misa pena mo sta tu fa te singa voi si ku lu si fa so fa pena ai paulo va inga le no lo ne ia u si le ai tu lu pa po to lo le pe ala man le tau sala na tu ni e ar ka ko va vo le e pe kamare ka karango po ia mane tu por fa le man le yo le va a fa pe tu wa fa mo ngal va le walu ia ia ai le uma ile si pa po la le o ila le nga kaila uma maka o inga nga kaila uma tamata ai pisia tu lo ma tu fale le lana se ki o fa pe o ile o le lua ku nga le ale po o ile ko ele ko mo ia e o le o le manuia le pa po no le lo po fela ta ai le sur po ne lo po fe lo po fale tonu lo le va alu suru lo yo ia ana ya maloi falanga mai fa nga me le tai akam si o ke maga ku aso la fa sala lau pet mama ya me yo na wa sau lu mara to watu lu mara to tasi lu to lu fa lima no folo mo lu mara to so mai to pa po lo ta fa mai man le tau sala tua to va ale on time ma va ga no jalla nga kama si pasalo malo kama po fio ai moto tasi mai man mata sa wa lu mana o solo mai lava lua to vai fai masa ape foi ar kamalo e fa leo mai er going ia fa tai o mai a foi ia falanga mai a foi ia po fai nga meli tai ia America Samoa wa fa na tu no la tu foi fu o lesi vai nga tore fo va vai tu foi i le nei taimi masuing o le wa mau mai le tato coach ia sa or vai sole na tenei ia ono le fata fa il tato programme sports talano ia o le la wa fili le sunga ia le malu tu sipis po tu siata pis ia e fai ma fai a onga faulu po faulu lunga fai a onga ali tato auto sfu lima man sa mo ia se mai so finga ngalo wai o lo sunga tam tuai o manu Samoa ia te lo fo etisi le fia le ia le uso ia tusi tu lo so fa le malu ia o le se tau o londa tura i mai e fa mata o se tu langa fo le o ani vaenga o le aftaia i mai i lona tofinga lea ma le toi tomu finga o le tatou manu Samoa and did we have the right man o le aso ulangona ia ia o te tonu le silingia fo tu langa lea mo na matu le fa malo man fa monianga fo i le uso fo ia le man man fo ia lo tu lai mai man filina fo i watasi ia le tato yung lakpi man le officer ia filia ia le manu tu spisi mo le fa ia o ulo tato man Samoa ia le matu le a malo man le fa monia fo i le uso ia chawana to ia fa pe la ua ia ave ile fa tu tuanga le yung lakpi fa aftai a tonu le fengo fie ile la fionga ya le manu on a fuose tala no le taimi ia o la talata mai na le talonga le fa pe ma Scotland le fai mai nei i Eden Park ia pe la se tulanga lana a tonu fo ia o wai foi nei foi au va au fa pena ona ia sana fit feeling of foi le long su ia te i or talo ala to ia o le tulanga mana i tele ia me se foi o lesa fa pe o tu spesi sa coach o i Japan ni si o kalapo o le pe sa assistant coach ni si o au ma ia foi wa lava foi rona Silvia le foi sai tonu foi o le ile au va
mase le petai la ala fo wa lava no se fia me se o la lava o matua le mafau te mine o le lava fa ka o mo foi le langa ta alo la to ia ma fa o lava le fa ya onga fa ya onga mene o au la kapi ia ila te tonunga asiata tu sai mal fa fisi o le polenga o le taimi o le taimi ne ua filifili ia o le sifoi tulanga le faigofie le le avanoa tamata alu o le silana galuega tele o le afeagai ma le suga fea o le filifilina la le o lana au ia po fea foi ia kalapu mo mea o le ia maisia o loo tele o tamata alu loo ia tunuu i fafo malo faafetai e le tauilo foʻi le manai o le taumafaiga o le ua iai le tatou au o le moana pasifika ia ua utilopi i paulo le au o lea o le a tele mai ai ia manisi ia foʻi mai fafo atu ia le silasila le suga le lii faiaoga le feoga le malu ia o le manai ia foʻi ona isuiga ia vatulau ia o le ae toe faasolosolo mea ia tatou tamafanau outou ia sa tautua le manu Samoa le ua toe maua avanoa ia ua afua mai ai the last free coaches le manu Samoa sulima o tamatuai uma o le manu Samoa vaovasa manai ia sei lala mapasua ia o tuatu foʻi oi foʻi le sai ai ia sai foʻi ia Michael Jones latou manisi ia but the last free o sei lala sau ia mase ia le la ua pale mai ia le fioga ia le malu o le manai ana o tatou lava alo mo fanau Samoa me se foi latou le sa ta alo le manu Samoa o le pau lava la ua ia tatalo foʻi ma loo polega o le ale umi o lenei usopo le afioga le malu i tonu o le faiao ia ua o me foi faapenei e fua la foi ai i uga o taloga ma performance a le faiaoga ia o le winga o lautala ia lelei ona vaai ia uso nei ave se ia mea lea tatou iuni o le fai o le vā foʻi lea ia si o kakou o le loko ae leai laga o ke le fiafia mo faagoagoa i mea ia o mai palagi ofi mai palagi o mai e apalai mai galuega gei mau e palagi e fai uma e mea magao mai le palagi gale yes ane mea kakou o mai ia kakou kamafagau pe moa micromanage mai e kagakala i luga kalako ioi natonu o mai palalagi ona tuuala ia le kiga le feikai ma le fiafia e fai ane mea le magao le palagi i le kokogiga o le kupe kokogi ai o me magao ai kakia le mea le fai mai ia se laga o se kako iugi leai o faisooaga mea o le molemole le alofa fai lelei ia malesi mea o alauni o tamata alu ioi ia kokogi lelei kuʻu le mea lea o le kokogi le kamolaga pasese e sau oi e sau faape sau o le ua piki lau sau kem leai faisoo a le mea galea o ke maua la foʻi na iai foʻi nisi foʻi o tauaiga o nisi o tama o ke lē masagi ai ae ke au fekauia ai o mai kausaga len keaokigei i le tulaʻi mai o mase ia felelei mai foʻi agisi o kama mai pelekagia maise e kokogi e latou o la foʻi la fesiligia aiga ia koe ngā mea whapene o mai e tuifua le tino alae koe o mai a latou i o latou lava tupe ma tulaga whapena o le tulaga lana le tatalo tuai i le nei foʻi uso le utulaʻi mai e ofo ina atu ia lana tautua mo le tunu se ia alolofa ia le kakoiugi la kapi se i vaai faalelei e lē gaka foʻi lana e latou lo i tonu o fai aʻoga o tamata alo silini taua au le faia le mea le fa mai se o le loko ngu leai o la ia le loko ngu o kama o ko ngai ko ke le loko ngu mo ko le alofa o fa fela to fai ia lo mafana o lo tonu ai so lo mo ya o to le on to lo to o le lo tonu o to wa lo fa ia lo tonu menga ka ia ko loko ngu e mo ko ai lo le loto fai upu foi le pie kau e ufi ai no latou io e kau foi ngari kau ke o fa mai ka mai ke io mai ya ale mai ka mai o ai fai tal fa ele lo to tunu
au mua ole tala le tupu mai mai le to natia ole tala le sau ole se kupi awa so sesi wa uma sau te fono ya tula epa le se kupi e o ai na matou fasoa mo fera no te no re fionga falo mavaenga o Australia le malanga foi le tu sangante nei re vang fa fast ia ore kala fale confirm mai sa le se tupi e la un kasia e fa anisi le to tono unit itasi tanga tasi umar kala le se kupe ele o mo mai funding ele o to mo mai tele se tupi tele mai le rugby ia wa uma tulanga pay o le mesa i mo mo o ka le fo ingi company tulo ia fa fika ia ngi so company ngi so kamali ila pay tu e o le fisili la i lo ma fa e fa a fea o nga mawang kupe a fa pela o le kali o le le yong kupe o le fesidi e ngofo kupe ka vale ya ku le account a le yungi la kapi o le alu lo ma fau au mua nga ile aku o le au e ka supposed to be o le au o le aku ai i tulanga ia tata mai e pe ele o involve kele le aku o le au o lai fia sa le alofa o le aku o le au ai e fo lala u kala ile melia a le fia le kungu kan kala sa fa mai o e fa fia la kafe aku le lango marka ma ai ngo le tunu pe a fa sidinga kali se wangi se ma fa e fo pe ka pe me fo ile a e alu le fale loan ke fiu ke loan wala ngalo credit fa kai inga le ai ma se bank e fia ma se kupe ya o ngola mu ko fa le kungu ya por kanga ka fo ile ki kilo mai ya fa o loai le se kala fo fia kala o le ale lesia ka option o ka kangi lo ka ainga o ka kuoro lo ka ainga lo ka fala velavi e fa fe la ngo ka mango malo inga loko lo ka ainga le avakula o fa ka inga o le ku uanga ide au le e fa fe nga mango malo inga loko le ku inga ia ko e fa ai poi po le lei e pei o le mea nga sa woni me ka o kiki fai kama e fai nga ka nga mango malo mo ko e kupu le mele pe a fai o ka ngaka lai sa fa i ko kong e makuwa i vi ai makole ku ai le o se kala fakula ukala walanga o le pinge le o le sa iringa ku pe le ki o fongi foi por tau sala online le ka unga meleng fai muli mulia e ka avere au i Europa ile mfa for the first time wale au si ai se taken ai nga fa kangi mai le ku o ke mi mo fa fianga fai wit pairo o ko kai monile nga ri mafai nga ko malanga sa mafai nga avele ku a ole pinge le sa mo ole fa makalanga le fa ya ko sports tara no wa ila le ku ele o ila la ole fa ya onga ele o ila ole ku le fonga le va nga ye pule le au lo pi ele o ila o kamaka alo ai ye lo ku wa ila mai so le ku e makamaka kala sa fa idunga ka ke fo kanga ka ye sa fa idunga male upuale male poro kiki le o ifo loke meia ke lo inga le fa le kunga o lo unga ka kunga au mua ila ma fa fe wa o le kali le o le sile kaungari e fa fenga mawangi kupe ave la kapini e fi so swangi moni le ta o te tulanga le we sa no ya set je me salo pe o le fa sile na we sa no e o le tal je me salo ono sa ia la vai nai tamane u filfili ona ila to a inga o tu la vai e momoli se alo fam se le ni ono fenta ia la ia lo fana o la to ia me se foi o la to ia o le o tino ia tamane lo ta alo la a o le tunu a to ia waila e tai lo foi e fivo e su fo nga un mangi vai vo e mkwale ko e wa matua ila la va ila tunu o le tele me waila la tunu ta le ta tunuina le tunu tanga ta fie le talonga le la kapi atonu ai ele a wai foi ni si fa longo mai foi le fa fongo mai ta fatano al me sa ane tu atu ya una to ya la ngau e ta sa atu foi ya o le foi ya lo o si mai foi ni si o so foi o lo tono le malo
ia manisi fo usu samata o mea ni samato fina wina ia pe o ia le apene fa tu nei o italanga ese le ngale me fa tu o ai wa le ai o lo sil fiela to le tau fina wina ila so e moni fo le ia e fo ale va fo ia sa fo le e ia fa fe fo le e ka kala lo e le ko pikia o le a so nei mo sil fia wa ese fo le anga ile wanga ile ta longo wa profesa ia tele o mo fa na ilo ta lo tu no fa ia ono nau no vota miti foi le e fia tau tua mo le tunu le la iona io le foi sa u fai atu tatu por kala mo tu na ia tua o te alofa o te foi se tangata o le o folona ia lona ia mana o ia lo e fai ao ono me ia o le te tau la ia o la tau ia o le ona vai o le foi la te sau no mai o le tali mai ala to o sa le ala tala le o le tali mai ala ila to ilo to no le uni mo le se tupe o le se tupe o la fesili la o la me le so fai so o pa fai o le se kopi o la me o le so fai le uni pa fai o le se tupe o le kari a fai o le se kopi fa ka kia ia po le o ese wa o tua atu kusa o le o sa o le ala so no o le o ka ko lo kari a mua o le kari ele o fia ka le to a tele i kanga kala sa fa i kua le lunga ese mai fa ya onga ma managers ma ila to langa la sa ki ai fu mangai kanga kangai o lo ia ilo la to mai manga va lang o la se ki ele ma fa nga fa kingo me la manga nga o ia fa ka inga o le fiku le nga le sevens inga ua pale mai ia si fa ya onga le to fam tamua Junior Salima. Ua pale mai. O le memo mua nga fai sa makamua. A ave sa makamua le au e kolengi sa vai. Now, o le fesili. O fea le headquarter le manu sa mo, ala kapi sa mo. Now, e mawhai nga aki ngisi fa ape mai. La mela ave fua makamua le au sa vai, la mela. A fai e kango makamua ave sa vai. E ile maa fua anga o le mele kupu i le yungu. Maybe e siri yaku le kari konguinga le faya onga. Ave la au langa o au fo faya onga mai sa vai. La nga successful fo ile record la au o tamauli. Onga o la fe kawi ma me ye lo ma fo. Awa au sau i kulo. Nga o ki nga yo o ulu fa ko me fai mo le au. Ma faya ko le nginga. Ele nge me providing. That's another reason I'm fine kupu me fa pe. Atonu sa le lama tulanga le sa no o tatonu ina foi. Ya atonu foi musu o le olona fa nga tana te mini. Ele mfai fai a onga mai la toro te ya. Ona sa no sa o mai mata sa o mai me ya ma fa fitauri. Iyo. Wa foi ele me ke pisa lo e fa folo mal ma fa. A fa tu lo fa longo fai. Ya. A kungi. E fai anga fa ali le ia langono fai a onga ma i me mana o ma me le ofi ai ia ai tali mai lava ia unit tere nei i fa sia fo fai a onga lang fo le fa mo mo na to tamta ma le au ia ai mana ia o le tulanga le wa sa no sia a tonu foi o la sa ia sia venga ma fo fo le ofi fo le unit na to yo se fe foi se tu pe kausia wa o le pe ta te vai e pe kausi la vai nei ai ngai sa vai o le fa matalanga na no sa i fa le a tangata e sa o mo ngo sa i lian ma fu anga wa kele foi o tele upo tangata fai le au ngo ave alvesidi se ia kuno we le fa pe sa ukala se au ia nga o ka koi upo o le au le turu ai no wa ave mata mo le au kulengi sa vai matuna pena o we mo ko fia ai ngo o fia loa pe yaingi nga foi le lango le au ku o le yai le headquarter le laumua pe ya fo yo o ka ko sila po le alfia mai o skamale la Lord Crusaders le wa coach e le fa pe nga uma sa wi le le ofisa o ku la pi sila fai uma ai no tangola tau sa ili matangi po ani ya fuanga ai ka mo me fa kala e fa ele o wow prepare me ai le facilities ale headquarter le ungi la kapi kusa e sili ai le kilo o matamua o lai ai me ala already exist sa va facilities ma me uma va penga fa onga ko le ngi langa tu lo mole ia ko e fall back uma lai de kala le ka ki fa so no money
But how can we get the money? Yeah. Tatu marolonga. A foi mai. Tatu to fa wo fa so I. Ai me so ni so to finga lang u fa si leva. Ma to te le to ya fa se ma to fa so. Anga ele tatu manusamo. Ai fa tai le to ya to ni so to finga ma vanoa sa fa sala lau. Ko fa wo ka programe. Pe mai ata to marolong pupu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. San, si o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi. Se fale mo I vali. SMI. Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lole SMI Hardware funga lei. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga. O wale whaalele ina atiki o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu. Whafso tai lea whionga ia maiava Leslie Wolf. A wā o mwhai o tongi New Zealand. Ai piki sa moa lau opa. E na o le filifili lava o le lanu. Mātou te ngalulua I le suina. O na piki lea e lo a inga I Samoa. Le SMI Hardware. O lo paanga mo so se mea faufale. Ma le fausia ina ua mea angangata. Tegoro watile ua lua se fulu minutu te nili Julai tolu I lea o uli fo ile dei o lea so. Tofi, swinga wa yeli tatu sports tala noa. Te lo fo lea tatu tu maua yeli tatu swinga lea mole anga I luma li fa ingo le dei tau sanga. Uma lore sports tala noa. So olo mare tau te iai I le tau le fa. Ia fia fio aso tofi. Toi fo imel poru kalame o mai fa soa male. Mole lava siata. Ia. E mawasi ni avano e isi au. E isi whasa launga le wata taunu mai nei lava. Ia ua pe fōre o whala vila vea I fōre ta pokalame. Ia, se isa Ia tu sai molo fina ngalo. Ia, sa ngopo le ale. Ia. E ol whasi silanga le wha mole mole whata taunu mai nei ia. Mai si e isi whawhine le masi ana tamatama. Te masalo se meo si furu lima tausanga. O shot. Ia la whasi sinatu. I lau a fionga tole a fōa anti ai luputea. O lo fia mo mia se feilo inga o e ma si o walo. O lo sa ili mai pia oe, ia wha mole mole po feo e o le la ele o maa ua oe tatou po kalame. Ia e pe o le ua au mai fasi silanga tā ua le, teila o le la ua wha mole mole. Po feo ia o le fafsi le tua siata, ia wasi sila mai siata. Siki ngana sa kari ngai kua. Ia, o la ua tu muni atu. Ia a o lo malinga lo I mate o le atari. Ia, le foi fate ia. Oh, I sole. Ia. Tano fai. O lo ke vai aku ngai ia ina waru mano longa uti sau male le ipu vai. Alu vai ko le pi e kangi le finge ma sa vali tua le la. Ia, le wa fonga mai. Ia, to le foa anti ai lupo. Ia, o le fasi silanga na lo sa I di mai oe. Ia, o lo tangi lava se o atari.
ia a le lopo fe wa tu fo me lo enga lu Ale ia le mela ma le la kupu mela le a iro polenga. Angoro polenga. O le wai loa kele me mare ofisa. oh Iyo e o foringa io si kinga le ngo va ai era so papki. ia te mai nei o lu me ala le o lu me ala Paulo me Paulo Ai loa. Le ki yo aru ese fa kope a kurunga fakasi. i Fatu Kau ia se mea, wa pau yo se sports tara noa. Wa le ho mo fiu e fa ya ko ngera nga fakasi ya ai ono. O ya tulo ya anai. Foi mono. O faku se ka ko fa sports tara noa mo swinga mo le ka usi sira mai le aku lau fionga pule siri o le fa swinga foule. Mo le ma faka ali se le e kai folinga fa pe le tangata le no vai me fo ia tonne. ia Au ke loa e i ai my good boy. ia Ya. Mea la le nga o mea fo e upu ia mai e mar pokala me ia. o la ngonga ya lo fa ngonga Ka- ai we E unga ka fia i mar sports tra o no te ko inga. pole o me si no fa no ia matu atu Ya, anti. matu atu ale matu ai mala mi o le mo Dere fo. E me me fa ngo pui pui o e a ko kupu mai na me fa pengi o le o mai o ka ofisa fa pe. Fainga ka ngo ia lai Pe tau feo lolo pe ha pe tau nuku mai mongu e ka ungu mai Ai, fo. ua, mai Ala pusi. o fain ka la Yeah. ngango ke musu e vole ko fa manulu atu ia sitinale fa pe o le te lalo ka paka fa mo le fa in fa tari se sila no ngai li sa ele enga ka seri ku ran ma ko por kala ai lo ngangi sa ya fa pe foi la fa fo mai la u fionga le fa singa to le fo en Misa, dia euro nga fio ku mi se fai ka ke lo le tres. fa mo le ya se foi fa de ya nga me se mo kwa ai lo ngari o sa ori ngai fa se sila nga ke au mai ari Ya mo ya ele te yo. ya ole ole si Ai ya me silingan le o le fa sa mo. Ai le fa tonga. Yo. ia wana ngau ke ngai sa me fa ko ngai Ya ke musu e fa ko. ana makwa ku fi de ma o isi ne yo to finga sa fa sala la wo ta to wa manusa mo por la kapisa mo ia ole wa se e mo mo fo ia tulanga ila o tamali ia wala to no fo ia ole to finga fo ile ole HPU high performance unit ole sa ia Douglas Ya. o le o se e mai ia le sunga ia Ramsey o le sunga Ramsey o ia le sa mana tu fo i tatu tapisa mo ia ta upu uma tala noina o Ramsey la le sa mana ia lona tu le mai le coaching o le au tamaita Ya. manusina o le manusina foi por tu samo manusina mana ia lena la tu fa to ila loina le au se talia tamaita i Samoa ia o lea ua se eile sunga ia Ramsey which is o le tangata tonu lava lea au mua pe fa pesa o lautala lea sa mawaina sa o ale vanoa lea i tau sanga i tele ua tuana ia tu peitai e le o lea le mana onga tu la e pasa iai ia lena mafuaina tau fia mai ia na totongi mai e le World Rugby le tofinga lea a o lea la ua toe o ia le tangata na qualified o ia sa o ai tau na ia le tofinga lea i so vira ngalo au mo Ya o le tali ya na me asiat. Ya o le fa teu luma fa le lava me le we. Pe vole na ne wana la to lo la vale le sa. Ale o te fta ngo fi fole ko ka fa sa. A o mo. a ua pi o lea Yo, le na fa ko o me o mangi o le. Fole o le fa me fa fi vole fa nice. Ke o luma fa le fo ngale. Ya. Ale o me vola fa tu sa fa pe au. E ku pe ia le tamale por usole. E fa o pe le fa ya onga le au le mansina wa lo le leia ia unga o la nei foi ngal wen le nga result sie mo mai. Ale me o le ko fai. E pe fo le fai mai me la uri. Se pe fo ngale le au fo le. Ya. Fa ftai fo le uso no o lona talia ina fo le
o le toe avatu o ia foi le ina ia fai ma le vainga o le high performance le an me sa ona tu ia o le koe kau fa nice mai fo ngani mo koe keu fo ngani fa pea e se me ia fai a koe ai le ai o le o koe o fisili la au mua la ve fau e sau noa o toe mawai la o koe kokongi ia la le World Rugby o toe foi la wa tasila le vaenga le la fisilingia o koe a vifora le tangata na mana o le World Rugby e fa makala o koe fia mai le World Rugby le me ufai o te le loi o le fisili tele na mana te tulanga na o e fa fisili o le fisili tele la na aua o tangata tonu ale le na mana o le World Rugby o le fato ato e ai le mga kulepa ali mana o ia le wa o ia kongwanga nga musu moni le ale la fato atu e vatu tu low Ramsey pe ko e va ko fakanga fa nice ile mele a uri se nga masari pu vai wa furi mai ku o kanga ka la ye kupe le World Rugby wo le fie ko kongia mana tuala te le tasila le ayo le si kofinga le wa le ne to fo mai ko kongi le pocket le la ka pisa mo le nga ko kongi kanga ka le sa ye momo tangata na le o se e mai avea ma CEO ko kongi ele o ila le nga o ki mai male account male bank account la ka pi o le mangi kupi o se mea fa pena o le si tūlanga foi lea asiata o i foi la e whare tei me una vai le whunga vaa lea langa le nei tele ia le tama le mo tū mai nei le high performance o la se vai foi la i se swing o le a iei le high performance a le lei foi le wo o tu ia luso le ia mata whaapo mata wha Ramsey Tomikino i le tūlanga le o le high performance se ia tato tilo la po le ana se nga luenga la tula i maina i tamale i le atina ino ta longa i tono samo ya manuia lo faiva i lo tula i mai lo sunga i le high performance unit manager i te nei na e fatieti ele manusina i le tulanga le le lafo i tausanga ia sanga yani ayo le tai le ngata fo ile o le fionga le malu tusi pisi ya i lo tu finga fa faia onga ta iulu o le auto osfulima ni tato potino o le vanga fai u fa malo to tato i la pisa moa o le tong fainga le tato te to fitu moni tato sevens ya o le o qualify kama si o to qualify ma le tua mai foi ya ele fou ka ko wa ya o runga au mua e pe fou ka ko wo ilalo ya e pe o mena ya fo a faftai ia ile sunga fe onga to fa metamua junior salima ya me se fo to mfainga lo metam fana pe la le tatangia mai ole o mfainga ka ko making ia tele lo wa for sure lo ka ko qualify ka ko fo ko fo il tamisanga ya tele lo ye ile si uile ye si tato te to fitu po o se ki ka ko il vanga le pe fatu atatu to amata ina uso amata to so fo ia moni le la o le tele o mautonu le pol me le a to fo isa o lo lunga le vole sai momo ia po se audio to sang fo Iwa pe mena le sa ia fa mai o mali tau sanga ia on to fo ia leo le tau fainga ia i se o tatou wa vanoa i lunga lava i le top 12 le fa nga solo i tu sanga tai tasi so to mo le to fa malo tatou au te to fitu alo matam fa nau sa tawina le taua ia malo fa yo faiva o tatou to fo i tu langa ma o kulanga le kaunga ko ia ma lo atu ia ina ia si ti pelo tatou tu langa ma o maila ia tu langa o le tatou supalakapi ia o tatou result sa ta o to mai ia fa ungo lava yaso le fo le anga fo le so tao ia nisi fo yo fa tu langa ala tatou mo le unga sa ta o to mai ia ta longa mo fo i le va le Hurricanes ma le Crusaders ia ma lo le Crusaders lo sumar tasi lo sumar fa faia ina le Chiefs o le au lo numero tasi lunga le fa so longa le temine nei to ilalo ile au ale Waratahs ta longa mata ina lua sumar tasi ile se fulu ma le fa ma lo le Blues ile Moana Pasifika le la ta longa Eden Park tolu se fulu ma le ono ile se fulu ma le fitu le Moana Pasifika
Maloa ia i le Highlanders fasifu ma le tolu i le na o lua sifuru o le Drua. Se e mari ta alonga o le Reds ma le Brumbies manu malo le Brumbies tolu sifuru ma le iwa i le lua sifuru ma le ono a le Queensland Reds. O le unga na sa ta o to mai ta alonga le Australia ma le aso to na i sa ma vai tu nei. O ta alonga e lua ta te mana o highlight i so finangalo. O le ta alonga mua le ta alonga le Waratahs ma le Chiefs. Ka o kia ka alor ka male o Joseph Swali. E se le to inga ta alo sole. O lona le leo tamalea. Ele i tau yeisi taimi fo le kau fa masangi ele i lakpi. Ia switch mai al kamalea. Sausa o la va tamalea. O lona le leo tamalea. Por sfur toru por sfur lima. Ele kai suira ka alo. A le tele o si koa le na seki a kamalea le il ka longa le umaku le weekend. A le leifo ia la olanga in and out. Ko le leifo la malanga ke e vole fensa ko ia i ka kai pu ngai. Ia a fluk le polo i langa wingi por fu peki le join mai. O le lei ko le langa vision. Me kaulia le mga mel o le ngumer sur ko. Once ke break kai lenga. O au lenga. O lau pasi, o lau vision. War ke lo isi sur ko mga se va ngala va wa lo wa su wa le isi si fafo. Yang alo le sko al kamale le lei tele le vision al kamale swari ko le fo yang post kios ko le lang fitting of fafole o la ko pack line me shani winki o le tamane la va ya tutulo pe on to si la join ni so highlight so le ele me fa ska ko ka singa pu e fa tu foi o le si le lei o le tama o le side step ele o se ko inga mana tua na tele na sao mai ni so tatu tam fa na ka foi le o kukui ai ele lei umai me uma e o foi lai high pools tama foi e o so ilunga ma o ele masaro salo tulanga ia saula na offload e o ilanga decision making pe o tulanga le ele mana ia yor koroa mai fa fora wori ia ala o to e vano ai ko fa sa o lenga ngai kongu ma ole mana ia i ole reading el tamor talonga ole si tulanga sia ole le lei o lana pu ia langa pui ngala le ele mfai ona sauce si tamale to si le toi ia sawa foi ale wo pe wo tele la vai na fa alo le fullbacks i le tulanga i suma lima rather than le center in which is pe ona esa no ole ara kulanga ku ia ele mfa ia sila ia yo le center le ele score ngale le na tuliman ile Chiefs le na se keswali o le ngonga makua i o ngā tami ai lumo au le center le All Blacks. Ia, se ka mo tu paia. Ia, ai vai whera iei whaina suani. Ia, o le ua o tara noa ngā ila tau e whaitau ina le laka pi. Lea, o le tūlanga la se vai le second. Ua o la tau whaitau vo i lele ma la tau matematenga. O le kama lea o le a koe fo ia kuai le pledi so kapi oi Australia ma a tusa ia ma le malosi kulanga o la vea i ke ua afia e koe fo ia me ka uri po lalangi kongo Australia karkarangonga nga isi expert o la kapila bo ye e tele tama amesha ta tuni sa mo le tula mai fai o la o Australia e au fo i Europa ia ngata foi nale au New Zealand ile tula mai le terminei asiata le voi la ke kilo foi la o le foi lo tata no foi ni si foi o ila to ile la kapi le tula mai la o ni si foi alo ia lo ta alo i New Zealand le numero 2 le Crusaders tama le yone monana o ke manga o kamanga ia pike i All Blacks. Okay. O le lei o ka alor kamalea, le lei langa skalamu, le lei langa kongi, le lei le around the field, ko le lei foi langa teko, ko le lei langa whaopolo. Le lei uma ia. Mau ma kama ia me ia kia ula ko ia, o kamalea o monanu le, ki masan loa ke ua mau le mangua All Blacks. Ale o kausanga ngi, to sang fo. Mana ia. O isi foi tama ia ki vai kule o kilo ia tama le o H.A. Lamb. Ia. Le ngumera su kolu ko wingi ia ile plus. O le malosi o le
o le masi anga kamanga ko sa foi o le nei foi o langa teko o kamanga e le ku a ka o fe e kamalo e chen la mia ia tangata e le mo fain ko mingo o le malo si o le o kasinga kamiki ia mar kamakonga la le wingi loya Highlanders kamala le o vaia o le sa foi le wingi na e pe ona isi a tamata alo leo ke o ki kilo u ye fonga le lato tu lai mai io sa mo foi no ma filo e male fionga ya le manu se mo stit sa no ele to ma foi ai to mo le no ta lo ia le alo foi Wallace ia o mai le ia o laua fa mai son tu a o laua por lo fa o fa ai o lo fa tali ile okay mai fo mai na to lo vai fo ia tama manu fo ia a New Zealand ma au ia super sulu tau ruar proklame o le tatu sports te loi nei swinga o iai ia mo le vers fo o le taimira fo itasi a fo le lua anga ile a fo le tau tasi la tatu i tula ia ono tau tuai te isi e uto e suma lusu minuto ntali tula fa talfa ia ona e ale o le tatu proklame o le tau te ia fa te lo fio amua after ye shata ya tau si ya nga ngai peki nga fai o le vai so pi o le tau runga ya se me tatu draw le vai so le end of the week fa mo le fa pe already ya ono nei o lena o pisi ngo malanga ya o malanga o le lo la poita ya au ye okay le wa mai lunga Crusaders and the Blues o mama fara kamale o le home game le talonga le Crusaders and the Blues ala do Crusaders by the way e o ki uma ko peki nga vasoring ke nginga wa wang sa le ya man to no fa to malo le warata sanga ile iyo ya malo Crusaders Blues o lo matena ya okay Drua and Waratahs Drua oh nice Brumbies and Moana Pacifica o le home game ka to i talonga le home game manaya pe ya la ka mama karkaronga le Chiefs and Highlanders Chiefs and Hurricane and Force nice malo le Blues ya Crusaders malo le Waratahs ya Druas Moana Pacifica e manu malo ile Brumbies malo le Chiefs ile Highlanders of course Hurricane all day e manu malo ile Force ya mafato e mrefionga ya au mua aisi ima kuse isu e po fea o iai le isi urpo famri le tuan le fia fita tofe loa ila stofil te masani vers fau tofa soifo